Spreman? Si luo, bre, hoćeš da nas pobiješ. Da se nisi do sad navikao na to. A ti si političar, pandur, vojnik, plaćenik, a? Biznismen. Moraš malo i da državu da radimo. Sad bar igramo na mom terenu. Nikad ti nećeš igrati na svom terenu. Rekao su da nije na prodaju, pogotovo ne tebi. Ja računam na tebe. Da ćeš da budeš tu za Sofiju i Luku ako se meni nešto desi. Da ću da budem pičkica. Nenad je izgleda upao u neki problem. Ćeš da budeš diler, bre? Mafijaš, a? Krenuli su ka bugarskoj granici. Ja sam Kiril. Maraš. U stvari Nenad. Mali se napalio, razumeš? Neće više bude ono mali Maraš, brate. I can't find him anywhere. He's just gone. Te ovuke koje doneseš ne tiču se samo tebe, one se tiču svih nas. Gdje mi je, brate? Čo zvore? Maraš. Osjeti Maraš. Je to ubio ga. A me gledate, bre! Dole cijelo jebeno selo, nas je trojica. Imamo ono, 3 utoke i 15 metkova u vrh glave. Treba nam plan. Treba nam oružje. Ovo je do jaja. Vaše svetlosti, ima li puškata za ova zoljata, kako se kaže? Šali se on. Kako se on ne vrati živ? Meni je sve jedno da li ću te ubiti ili ne. Brate, damo po 20 vrića da iskijemo s kurca, a? Petar je problem. Moramo da mu pomognemo. Ti znaš da ima sad? Mi ne postojimo, mi smo duhovi. Šteta što ovo neko nije snimao. Kad budem priču, niko mi neće verovati.